Kani ka ka video kabala sa yang viral menta hagi social media hagi niki singgi ba menta hagi bali I bagi niki art liki club kibidi club jangkari Croatia bat kibele Cairo na ketika league kabah hakli do jangkari Croatia hagi balai lek kai niki tim arteli kata ka Hajduk Split bat kani ka wipat ka Slovaku hagi ba kani ka Hajduk Split kadai ka ba Rongyong kad ba kani ka Slovaku bat kadai ka Rongli hagi niki jingile kai ladang ka jingas tu bakla hapdang ki player joka tika tim Hajduk Split kabadai ke uniform Rongyong bat ka jingya sotu bakla baga jing kelumar joka ne ka jing lekai kelas dang ne ha ka bahang ne pilabin I gol joka Rongle ulai pen stad ya bol Syakmat kenang ba unyo pen phai no ya gol ka balasha tam ya ka tim Jong U de silanot bat kumta ka ne ka jing ai kerki Jong U player joka tim Rongyong ulayo ya ka bol mula shot bala de pai gol Henry ka balong lingo apa ka long tu player Rongyong ula shot lokmen sobha ula nang mod baka bol kala rong syagol Henry ketika bol kali day upai gol bat kini ki player Rongyong laingot kidang muja ka lekmen bat kim tep baka bol kalaj bat kumta ki player joka tim Rongle gila ya be syakmat ka jingi lekai bat kila rabi wud ya ka bol syakmat bat ka balong lingo aro kalang bu ne gol joka ketika tim Rongyong ula mi syakmat ula lekmen sobha Henry kensan kita ki player Rongle kila ra wud kila tep no ketika bol syagol bau tu gol joka ketika tim Rongyong ru mlaso thu shu halor kane ka jingjia kita ke pelong ya kita ki player cak tim Rongyong bakin lek men kita gilong kajing thaba jong kasngi ha ka player cak tim Rongyong la shoot ya ka bol bala dai upai cool hende mi I baka bol kali apa upai cool hende ulai I ben ya kajing ki cak jar hende ha ka por ba kajar ka khi harangkat ka bol ka dai apa upai gol ka dai namar ba kaya dai ha ka ju ka por bat kumta ka sa penlong plumar ya ki player cak tim Rongyong bat kumta kita ki player cak tim Rongle Mario ka bol kila ra big word bagla tap ya gol ka balaj free